A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hayri halqi Muhammadin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Azizin kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuh. Etiyenini suyundurup, dünyaya balak ile, balamına gelgende жылый, etiyeni suyuna, kişiler direktağı bütün kişi suyuna, bala жылый. Biz turmuşunu şunda itibaplarga deyiş, biz dünyadan gitkende, biz cennetli bulduk deyip suyunup, bizden yanında kalan kişiler жылап kalırlık edip yaşayabilirge deyiş. Onun için kişi bulup yaşarga gerek. Bir kart arıstan ülerge yatayken, balasını şakırıp algan da etken, oğlum degen men bütün ormanlarının patşası buldum. Bir kimden korkmadım, ama kişiden korktum, kişiden saklan degen. Arıslan balası sorav bergen, eniyim o kişi nindi deyip, anası cevap bergenşi ölüp gitken. Arıslan balası kişi izlep çıkıp gitken, kişi nindi bulamıyken oldu, kişi bile tanışası girgen. Barayken bir kata akırgan tavuş işitken, teki tavuş boyunca varsa, onda işek akırayken. Selam bergen bir katı tavuşlu, korkunç tavuşlu bulgaç korkkan indi kişiler diye buyuragan. Sen kim deyken, men işek deyken, sen kişiye aşağın mı deyken, işek etken aşağındır, men büyük köp kişilerin birbirine işek deyip etken işitkenim var deyken. Dağı biraz varsa bırgalanıp uzun bir yılan gile. Arıslan balası korkup kalgan, selam bergen etken, sen kişi mi deyip yılan etken, yok men kişi tügül, men yılan degen, sen kişiye aşağın mı degen, uşağandır degen yılan, men büyük köp irlerinin hatınlarına yılan deyip etken işitkenim var degen. Biraz varsa, paranın ortasında ona bir doğun kız yatar. Masa kişi tügüldür indi deyiş, arıslan eyden, o deyiş, olay da sırap karayım edi deyiş, sen kişi mi deyiş, yok men doğun kız deyiş, sen kişiye aşağın mı deyiş. Uşağan deydi onun kız ayta, men büyük köp hatınlarının irlerine doğun kız deyip etken işitkenim var. Biraz varsa, başını küterip varsa, ağaç başında maymul şoğup yeri. Sen kişi mi diye, yok men maymul diye, sen kişi aşağıgan mı, maymul eytelini işitken diye. Hele bugün de köp divanalar yüzlerin menden yaralgan deyip etip sanıylar diye. Hadır Arıslan balası aptırı, işek şekilli akara atırgan, yılan şekilli uzun, dongu şekilli pişirak, maymul şekilli kılanşık, bunu indi nerse bulan miken kişi diye. Şöyle yaptırıp para da kişi koygan kapkanga düşüp öyle. Kişinin nindi ikenin bile olmayı. Bizden etiyen ilerinin de bugün en zor yalgışı, bizden yağa balak tuğa, biz nerse deyip tutunabız. En birinci bala dolur yırtına varabız, yorganı kişisinden kim bulmasın, tasması kişiden kim bulmasın, şeşegi kişiden kim bulmasın, oturtuğa qaytkan maşina kim bulmasın kişiden. Anar mektep, uğramda yeri başaş kiyimi kişiden kim bulmasın, anar mektepke varganda o kişiden kim bulmasın, anar geçitke yasalar, mektepke var o nişe sumga düşüyor deyip. Niçin nişe sumga düşüyor? Çünkü biz geldik, kişiden kim bulmasın deyip. Ağırlık bitiririz. Anar maşinası kişiden kim bulmasın, kişi olsun deyip eytirgen tabız. Onlar bir vakit hayvan deyip kışkırası bular. Kişi olsun için Peygamberimiz sallallahu etken, anda 4 türlü sıfat bulurga deyiştiğine. En birinci Allah Teala kişini akıl ve zinnetlep bütün mahlukattan üstün etken. Kişini hayvandan ayrı atırgan en birinci eyber ol akıl. Akıl verilgen eden balasına, hem akılını terbiyeler için Allah Teala 5 vakit namazını vergen. Eğer kişinin akıllı yoğalayken namaz üstünden düşe akıllı var iken namaz üstünde. Eğer akıl bilen terbiyelemesek, bizning namaz bile terbiyelemesek akıllımız terbiyesiz bular. Akıl tertipli mi, tertipsiz mi ikenin bilesin kilse, var isen indi, akıl tertipliyken o seni yaxşılıkka şakaratırgan bular. Aytik, gaybet haram deyilgen, Kayadır gaybet işitesin iken, akıl aytırga işittin ama deyip, bizniki nerseti yakınırak var işitmey kalasın. Bir jir iyesiz eyber yata iken, bizning akıl aytırga iş
Uğurlау була, bu рөхсәтсез алма deyip. Безнеке нәрсә diye, эләктереп кал, бүтән мондый чырак чыкмас diye. Менә акыл ул, менә пычак шикелле, менә пычак та бит инде былай караганда пычак инде ул эш коралы. Әмма балалар килсә без аны алып куябыз, қолны кисә ул. Җинаятчы қолына керсә үтерү коралына, җинаят коралына әйләнә. Нормаль кеше бәрәңгә шипи кисә, менә шуңа күрә акылыбыз да дөрес юнәлештә безгә хезмәт итсен дисәк, Алла Тәала акылны тәрбияләргә намаз биргән. Һәм шуңа күрә балаларыгыз уңны-сулны аера башлагач намазга өйрәтегез, 10 яшькә хәтле Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм юмалап өйрәтегез. 10 яшьтән соң тыңламаса тәрбия камчыгыз өстен булсын дигән. Чөнки 12 яшьтә Алла Тәала бала алдында төрле юллар куя. Һәм инде акылны байытыр өчен Алла Тәала гыйлем биргән. Менә тәрбияләр өчен намаз биргән. Менә шу акыл алган гыйлемдә акыл намаз белән тәрбияләнмәсә, дөрес юлга адәм баласы куллана алмый. Менә Адам галәйһиссәламны Алла Тәала яраткач, фәрештәләргә сәҗдә кылырга кушкач, әйтте, сорап карагыз аннан, бөтен нәрсәне белә ул диде. Димәк, Алла Тәала дөньяви гыйлемне бирде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Кытайга барып булса да белем алыгыз диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм заманында Кытайда дин юк иде, ислам дине. Ул дин турында сүз барса, Мәккәдән, Мәдинәдән чыкмагыз дип әйткән булыр иде. Димәк, алдынгы технологияләрне белер өчен ул хакта Кытайда бөтен алдынгы технологияләр. Шуңа мөселманнар безнең беркемнән ким булырга тиеш түгел, үзләренең акылларын дөньяви гыйлем белән байытырга, шуңа мәктәптә тырышып уку иң беренче фарыз балаларга балиг булганчы. Балиг булгач, әлбәттә, шуңа намаз өстәлә. Әгәр тырышып укымый икән, бала үзенең каршындагы фарызны үтәми торган була. Менә мәктәпләр төзелгән, күп макша тотылган, укытучылар күпме тырышып белем бирә. Әгәр без начар укыйбыз икән мәктәптә, димәк, без Аллаһ Тәгаләнең шушы биргән нигъмәтенә җавап бирмибез, аны әрәм итәбез булып чыга. Кыямәт көнендә аның эчендә бездән сорау булачак.